Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ahkami lamit ta'rifi wa lamil fi'li. Utawi iki iku bab mertelakake, maksude nerangake pira-pira hukume lam ta'rif lan lam fi'il. Wa adhiranna lama ta'rifil lada arba'atin min ba'di ashrin tujada. Wa adhiranna lan maca idhar temen sapa sira lama ta'rifin ing lam ta'rif lada arba'atin nalika ketemu huruf papat min ba'di ashrin saking sause 10 tujada kang ditemu apa 14. Fi abri hajjaka wa khaf aqimah, kumpul ing dalam lafat abri hajjaka wa khaf aqimah. Ini singkatan. Artine abri murya sapa sira, maksude golek sapa sira hajjaka ing haji nira, ing haji sira. Wa khaf lan wedya sapa sira aqimah ing gabuke haji nira, maksude ketulake haji nira. Tegese lam ta'rif utawa al iku wajib kok waca idhar nalika ketemu huruf 14. Artinya lam ta'rif atau al itu wajib dibaca idhar ketika bertemu dengan huruf yang jumlahnya 14 yang kumpul ing lafat abri hajjaka wa khaf aqimah. Singkatannya ini. Maksudnya huruf apa saja, yaitu hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Contone kaya lafat al-ahadu. Di sini setelah al ada hamzah, al-ahadu. Kemudian al-basiru, setelah al ada ba. Al-ghafuru, al-halimu, al-jalilu, al-karimu, al-wadudu, al-khabiru, al-fattahu, al-alimu, al-qadiru, al-yaumu, al-mu'minu, al-hadi. Jadi semuanya ini contoh-contoh yang telah saya sebutkan harus dibaca jelas alnya, harus kelihatan al, nggak boleh misalnya al-khabiru dibaca al-khabiru, nggak boleh, atau afatah, tapi harus kelihatan alnya. Wa fi siwaha min hurufid ghimah, wa fi siwaha lan ing dalem liyane huruf 14 min hurufi nyatane saking pira-pira huruf idghimah maca idgham sapa sira ing siwaha. Tegese lam ta'rif mau wajib kok waca idgham nalika ketemu huruf kang liyane ngarep mau, yaiku ana 14 kang kumpul ana ing kawitane kalimah-kalimahe beti kitab Tuhfatul Atfal. Artinya lam ta'rif tadi wajib dibaca idgham ketika bertemu huruf yang selain huruf-huruf yang saya sebutkan tadi, yaitu ada 14 yang terkumpul pada permulaan kalimat bait kitab Tuhfatul Atfal. Apa baitnya? Yaitu ini. Dib summa sil rahman tafus dif zani am da'su adzonin zur syarifal lil karom. Ini singkatan, artinya dib lego, maksudnya wangi sapa sira summa sil mongko keri-keri nepunga sapa sira rahman ing sanak tafus mongko bejo sapa sira dif nyuga sira zani am ing iki wong ing pira-pira nikmat. Wangilah dirimu, maksudnya jadi orang itu yang wangi. Sumasil, kemudian sumasil rahman, kemudian sambunglah persaudaraan tafus difzani'am, maka engkau akan menjadi orang yang beruntung. Nyuguh sapa sira, kalau ada tamu kita sugui, kita jamu zani'am pada orang-orang yang menyuguhi kepada orang yang memiliki nikmat. Maksudnya memberi suguhan saja kepada orang-orang.
ninggal sapa sira suadzonin ing alane penyono, tinggalkanlah suudzon, buruknya prasangka. Zur ziarah sapa sira syarifan ing wong mulya lil karami krana mulyane. Berziarahlah, berkunjunglah kepada orang yang mulia karena kemuliaannya. Maksudnya yaitu yang disingkat dalam nazm ini hurufnya ini: to, sa, sod, ro, ta, dod, zal, nun, dal, sin, zo, za, shin, lam. Contohnya contohnya seperti ini: at-tammah. Al bertemu dengan to, ini dibaca idgham, dimasukkan at, tidak boleh al-tammah tapi at-tammah. Kemudian as-saqibu, al bertemu sa, diidghamkan, dimasukkan as-saqibu. As-saburu, tidak boleh al-saburu. Ar-rahimu, at-tawwabu, ad-duha, az-zikru, an-na'imu, ad-da'i, as-sami'u, az-zillu, az-zuru, asy-syakuru, al-lailu. Demikianlah keterangan dari lam ta'rif yang ada yang dibaca idhar dan ada yang dibaca idgham. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.